Karbi Anglong angkang along long le alam ki jidun elapen long le pataka bana ka chung alam ki klang bom lang ason si diffuse circle long ta long le patalam ki klang chulilo along le patalong amen kaprek lapen kilong abang akaprek lake sevali rohang pi dak number 115 lapen 156 alang le methang long lelo sitame isi mahumi me alam bangke dak number papa daksi inut bapuram terang abang 115 dak number adim anut kaprek amen cethap rong lapen 156 adak number long abang ki amena bapuram terang cerai si 156 adak number papa isi 117 cibidet adim lake block 2 bonglong kam salong lanchot takali alang li 154 adak number along ke hemo phang cholong le along ta bapuram terang chi paru hum si amen chibiko posibir ta long du mahome me alam bang ke map along ke dotang adak number koson si kangbo choklo lapen map along ke lava una sonma bangso alam ki apuchak diffuse circle office along sidame hearing padolo hala bangso por bapuram terang atum thang nat kinang sot alo paklang dun thek thedan lo lason prote map along ke klang hama bangke isi mahome melo lasi diffuse circle along insai un ac Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary singsai popusi beta long dun bangso buta komasi kilong ji malong le maki aporsi theklong por News 64 News 24 Karbi